Podes dir un pau de què habes fatx nella vida? Ho fa per una causa, voglio grattare la terra e sono stato agricoltore tutta la mia vita. E all'epoca si diceva se te vuoi marito amb tuo vicino. E a questo che hai fatto. E ne sono stato contento, ma malheureusement Nelo è partito. E voilà. E vos parents eren paisans, també? Oui. E de què fasieu? Meus parents faziam lo vedel, all'epoca si faceva de patanus, bravament de patanus, e io aneri dins una olla on se faceva de l'as, se fa tot un de l'as, i soi tot un matís a ser amb l'albaco che fa de l'as, molts i pa. La macchina va pla, ma io lo molse me peso. A me la stuve non so senteno. Ah, també? Sempre avem viscut in una poca un prese viable que jo esse grosses. Esse mengi grosses e ne muren pizzus. E che l'uten non l'ho detto pa, a coi palazzoio. E de què sua que los vacos? O de piados negros. Holstein. Lo non se dispara in occitan. Holstein. Voilà. E abbiamo marcat che ses anat en Algeria? Oui. Podes parlar un moment, d'acord? A coi lo moment lo più negro della vita, perché quando ho 20 anni e che non si trova a Sucarràs, sulla frontiera tunisiana. È difficile da spiegare, ma hai avuto del senso perché eri in un reggimento del tren, c'est-à-dire des camions, e al debut eri dins un destacat, dins un comando de sassa, hi havia el lieutenant Jambel, Lisette Jambel, que era el seu fraire, e Charrier, un fraire Jacques Charrier, que se maridet, ha fet una permissiu per se maridar amb Brigitte Bardot. E com que eri plaçat, com me. E voilà. Mon temps passat, e poi si eri destacat a la Legió. E aquí, a París, me havien unos anys terribles desde aquí, perché la Legió era crentado. Quand arribava dins d'un país, lo calme venia tout de suite. E s'és demorat bel temps? Lo più penibile è che eren liberables, logicament, lo temps que era 12 mesos, pieghi a 24 mesi. Eren liberables cada mes, fi de mes. E cada mes, que facia en mes de mai, arribaria a 29 mesos. Aquí vos prometi que lo temps è long. E havien totes un calvari, e sul socle mettiano un regalo de nun, 30, e ne ragliaven un, e poi ne mettiano un altro, 30 de mai. E aquí che m'abruti ieri a fumare, e fumavi come un trauc, che io passavo tempo in da con. E quando torneri, fumavi una cartussa di gitano maïs per settimana, assazzati, che si fa pasto solamente che vengono automatiche, che si faceva come co. Lo regret che hai che quando si è liberato, non proprio zero di aderire a un'associazione d'anciani del tren. E mi mangi l'uldet, due zue pa fatto, perché avevo aimato conservare degli anni amb el mondo che ero amb ell. A coi pa fatto. Per vos parlare de Sucarràs.
aquell 5 de juillet 59, me'n rappeli. Eren en pacificació, eren pas en guerra. Eren missiu d'anar a portar el comandó a Socarràs, el diumenge, aquella la voto, la festa votiva. Hi havia un matí d'aviació, fer-ho a pied quand sia finit, els dos avions, partieron, hi havia una colina davant, que allò que prengué solet, de vos engars. El primer partiet, impecable. El segon, veig que era trop baix, viret, copet la queta d'un avió, d'un helicòpter, prengué tota la banderola del val e passet en acord d'una línia a un altre sentiu. E jo era aquí plantat, que s'aco havia mal virat. Se jo veleu mort per l'abrança, me pas digne condició. A coi de trucs, ne feri un papier, per una assemblada general de l'AFNACA, hi ha bravament d'accidents, hi ha malauradament de morts en se batent, mais aquell truc l'emplidaré pas mai, perquè hi hauria hagut una catastrofe pas possible. Un jour de voto a Socarràs. Eren veig Caufurs, plusieu, que era chef de rama, hi havia dos algerians de l'equip, e tutti e due fer-ho tot sol, el treball com els altres, que s'hagien ensemble dins els camions, amb un cutel, hauríeu pogut fer n'importe què, e tots són estats extremament ero amb en altres. Ells podien dir de fer n'importe què, ho fàgieu, portant aquells d'algerians. N'hi havia un que s'apel·lava Arrat, dos cots, l'altre s'apel·lava Zeblum. Ero lo podia fer confiança en tot. Trobi que coi admirable, perquè si io estat en França en 39-45, és pas sûr que cosa si és passat com a co. I s'és tornat en Algèria? No, mais francament, aconseguia el darrer vot de Movido. Di tornar, mais lui a una voitura, perquè ell aval al moment del puig, ha tracat l'Algèria de tot el costat, e ha morit ho fa, tot sol, amb una carta, me ho farà pas. Era el primer cop que partissis d'així, quan s'és partit en Algèria? Oui. Em vam fer-hi cap memes. Sui estacat en aquella vila, a la Sansa de fa 14 mesos a Marsella. Merda, non me ne scappo ora. Ma eri giusto sul Vielport, e il Vielport l'hai tracat come l'hai dalt de la vila, poi la canaviera che monto, e arrivaven amb el tren. Un giorno hi havia els copins, aquella hora de balada, e mi dieron, parlaven que eri dins un país on hi havia de castanyes, e mi dieron partits en permissiu e portano de castagna e tornaríem in un sacco de cori de castagna. E a cosa pagare, me a cosa 40 kilos con me. E da Valeri della Canavieta, circa alla calfa come co e torna a montare. Così la pelavo la caserna. Hai entrato che quando sorge me vedete arrivare meglio a Messi Caluc, lo vi ho pas potuto aiutare alla
lo se iban a cercar amb un camión, aquellos sacos de castaños. E passé en Braderie, feien colla de castanyos, eren contents. Els marsellers ne menjaveu pagai. Oui, voilà. La lingua nostra, l'avesse toujours ausida. Oui, mais hai vécu tu cosa me rendi pas compte, mais tant que hi havia de vieux, plus vieux que jo, no parlàvem pas mai en francès, parlàvem tot un en occitan. Puis tot un cop, pisou a pisou, tots aquells anciens partits, e tu això és com un culo aquí, podes pas parlar en occitan tu sul, que là-dessus qualcun en fa, presque tutte lo suve e lo compreno, ma sono pas foutu de lo dire. E avete visto che alla baracca hi ha delle scuole on lo spicciu può tornare a prendere la lingua? Alla baracca? Alla baracca villa. Ah. E di che ne pensate d'accordo? Io sono perché si conservi lo mai possibile, ma il problema è che ne possiamo pas fare la lingua ufficiale. È difficile. Ma se dintre aquella sala qui hi havia una estrada e venia la pastorela e hi havia un pot de reinal que contava d'històries e a que feia rire el món e a fer clar les parets. L'occitan dice la causa millor que el francès. Ma il problema è che cal comprene, quand el món ha viscut dintre co, sorpredin la senyora si un monto e lo temps ho faço. E solament domate perché mi rappelli també d'aquell pobre padeno que portaren ieri al cementeri. Te faria petar de rire. En dir les causes en occitan, perché in francese io pa far rire, in occitana che metió de sal di la salsa. Allora, ici c'est sur le Ségala. Oui. Et vous, c'est une Ségalie. Oui. Complètement. Ho pas fatto espresso. Io sono nascuto e io sono demorato e voilà. Quando andiamo a un paese, on pensa una cosa, andiamo su un paese e hai passato 24 anni al Consiglio municipale. Se hai mai fatto un paese, Dio, de merdote, hai fatto che hai potuto, hai pas tutto fatto, hai pas tutto lasciato fare, voilà. Insieme paesani, hai vissuto lo morcellament, surtout lo morcellament de la parcel·la, e el temps amb la mecanització, s'han estat apel·lats a traire los batasses, a s'esparracar. Bueno, pensi che ho cal fa, ma amb de limitos, quand même. Jo 10 anys o 15 anys, mon enfant ha la possibilitat de crompare dos cans che tutto a fello il nostro. E ieri demorò perché una causa fa, all'andare dell'Ulvartase, mi dicono no, l'Ulvori del Gra, e l'Ulvartase di su, l'Ulrausel di su, e trovi che accogliel che aveva reso. E portant, a che fos 6 età, a che aveva supportat tot d'un bloc, ma aquell set Ulvartase, platallat, non solament a che fos purit, ma a coi solament per la qualitat del país, a coi placa che sia come co. Ma cal che l'Ulvartase sia un plat tagliat. Ma io amb l'almacino che io, coi pa difficile, passo.
a quei paladaglie, a quei palafals. Et à cause des buissons negres? No, de buixo blanc. Dins lo temps aquell se bartase, lo deixàveu muntar, quan éreu mocinaus, l'ocupàveu. Fagíeu de la fornilla. Fagíeu la fornilla per fa coi de lupa, perché din tutto l'alborio venien fur. Se facía, io lo volontieri me passava per aquell se caviau pa de terra. Est-ce que coneixes des cançons? Ne coneixi, me ne canti pa. Dins lo temps, havien un curat així, que facía, los tubes que eren, no els facía, per l'hivern no facía preparar uno censo. Hi havia de tubes que eren dues per cantar, maites que facía de representatiu, era el curat, el turn de la representació, diria a la família que al passar per la porta on hi havia la caixa, cal jo pas passar per la porta, per la pitjor porta aquí. Et que si s'appellava quel curat? S'appellava, così s'appellava el curat? Cansa, no? C'est pas cancer, hein? Cansa, no? Cancer. Oui, cansa. Entre parentesos, sui al greu ruergar. Sui abonat al greu ruergar e a covent de Pol de Costí. Pol de Costí, che era un cupin de Sant de Vodú, devia tuer al medot 20, hauria tuer 100 anys, el primer de Zambier. Era nascut en 1920. Havent hagut de reunius, que era sensacional, perché ell era un parisien que havia la cultura occitana, que era encara più fort que els que havíeu pas que la cultura occitana. D'ailleurs, hi ha un pitjor llibre que ven de sortir, que és adorable, pensi que els que havem viscut amb ell l'aprecien mai que els que feu pas que l'ho llegir. Et Vodou, n'avez ausit parlar? Oui, bravament, amb ell, e puis en Vodou és tutte de Crespine, da costat. Eri present, ho montato uno stelo a Crespine, ne fero le lozzi, me lo paurel, partia trotove. Io lo podia dire che l'hai conegut perché de reputació, de ser anat ho faig contra l'hostal de Sant Molt de Vodú, ho faig un museu, sei pas così ho va la pela. L'hostal Vodou? L'hostal de Sant Vodú, oui. Et des contes, ne coneixes? Lulu Pelureinal, tot això? Oui, hai entendut bravament de causa, hai tot comprès, me suis pas fotut du restituir. Dins vostra família hi havia des monde que sabíeu contar el paper a la meva? No, ero tot a fet timides. Ma famiglia anciana, quei terrible d'ho dire, mon grandpare si è tuat en 14 dosovets e mos arrieros, grandparents, perdero 12 fan e l'uzzendre en 14 dosovets. Che fa che l'ambiente dell'hostal si è marcato tutta la vita. Avevo pas enveggio di s'amusare? No. Marca tutta la vita. Perché même una guerra quando è finita, s'ha tutto perduto. S'ha tutto perduto.